Phashalo Shautara Purbisini Bhagavan Chaudhary para PWD main road ni simi langma hati thangmani lama belai kheno deramungo kalaija kedengma salromai paithago athaino visit khlainani thangka MDC Gita Deborma Ashlo visit khlaimani zorawo koksanari thango MDC Gita Deborma shaka kudungma salromoino South Radhapur BC ni 4 nong ward ni Bhagavan Chaudhary para ni main road ni simi Langmahati zora thangfai khlaimani lama belaikino teramungo klaizak o amsani lukrok thangfai khlainani bagai tungshano lama paithago MDC fani rangsubayu o lamani samu homo snamjaknani thangoi dongo phashlo o thaino visit khlaika MDC Gita Deborma ashlo visit khlaimani zorawa MDC Gita Deborma no karebo manjakati WF shalthang hangko ni dangfang naisamari Deborma no khoboi buri bodol ni dekubna dongrok অনেক বছর অবংকায় সাউদাতে পড়বিছিনি 4 নম্বর ওয়ার্ড ভগবান চৌধুরী পাড়া ও জায়গা PWD রোড মেন রোড থেকে yang langmahati pamani yang around 30 families মতো বড় তহবর বেলাই কষ্ট খাই yang পিলাইলাই তংমানি গায় বরনি রিকোয়েস্ট নো নারগে ও জায়গা কতা লামাং নি তঙ্গ ও লামানো ভিজিট খানে ফাইমানি গায় অব খাইনা নাঙি তং ইমিডিয়েট নে on priority basis of samung khaijak itong khaj obo MDC fund by khaijak nai kai MDC fund by khlai tongo dai fund to ta continue allocating ko hai pano advance borok ko samung no khlai tong karon tau watible humnan kito lama krisa gabon bage jeng tabu obo sana ta kai jak khlai tonai no mane rang suriya ko bohain khlai regra nai hai tei ko ati ko khlai to baki Bhagavan Chaudhary para ni main road PWD to jeng yak bimaya kebang ma road tong jaga hamya road kebai kici ngai kica mica repairing khlaina musung phano o PWD road ngai jengabo khlaimaya abong ke bong ni yago ngai abon bagi o main road theke yango jeng langmahati thamonobo chinengo prai 30 family hain mato tongo boroni subidan bagi o lamang ni Abaikino Phashlo MDC Gita Deborma de DWF ni adong rokni tudul mumbai khumlung ni kherengmar shakhamnok berai kha Ashlo manjaka DWF ni asok fangjok mani har Deborma no khoboi te kubana dong jok song paithago kokno mathumna robai kokshaka DWF ni asok fangjok mani har Deborma belaka hambai ini media takut sama sungkini sekarang batas kita mulai saya mendarat kalau kena 6 tarik Sebelum ini tiba nyata berarti anggasan der norek sawuna ini TWF Women Federation buat rasanya TWF ni sampai di mana BC Pakungka kena kita BC Pakungka kena foundation der norek sawuna ini TWF Central Committee tak layak Central Committee yung alada budget ng punong program kaya foundation de solidarity kaya protect block committee ro ng daiberza block committee ro sin ataista political block rongo ataista dagawono khanadal bidal layu foundation de kolajak na de yung SRTW Central Committee nge sum jok to dagawono kini jok to central judge TWF borok hangai aro ekanen loinai dai sini kormosuci ka obono sinteni karang bato sintolo rudi rokno ya ka basa khanya rokno sun samu misti kisa taitu kaham sempat lainnya abni bade sini jo tono no kala kan baya karo kanani sini foundation de kaham ka na celebrate jotto no kala bai sini dai ani lagi sama ani tidak boleh tak lagi tetap obat dapat sponsor candidate dulu dapat keplayan kan MDC berbentuk Gita Deborma sini rekod lah dorna MDC mulai begini antara no keplayan ini elakaran no tai ani lagi sama vice president sini buku Kajol Deborma ini ani lagi sama TWF ni treasurer buku Gita Deborma TWF ni secretary buku Mala Deborma tomo ani West District ni secretary buku Naija TWF ni
센탈니 아동 쪽지는 그 부분이 너무 조금 부족해. 지금 여기와 좀 바이 logi 할게 orang interestnya orang orang dokter dari job tonono tambaya karo kenani ini anda sendiri dari orang yang retail sini kita makan adong sondok wajib ni adong sondok orang tadi sini logi wa bukan media bahasa kemudian ani advisor committee adong tu sini buku al-malamin reforma dari sini negara tu student dokter pembayo job to sempal lain no suno tidak boleh berkaitan dengan di mana saja sembelai dengan tambaya terus sungsut ya tu kan no susah cara mau orang mesti pakai kebangan dari tidak promosi nalai pengaya tidak boleh berkaitan agar telah tahun komiti bahwa hai no boro GPO tanggul sini ada kisu rugi no job no bagi banyak karena jatah sini delivery room ada kawan korban sekitar layo tuibat layo apa ni bagai thai jaga wo bang ma dal korban sekitar layo mo tai ini orang Swachh Bharat अभियान को jaga no lain dong layo sembuh dong apa ni bagai cepat tidak boleh berbuku sama bayar karo bisa sekali sini abu badrano kulunmu tai hamjak maya karo Kumlong shimi biblom ni kokthum sini khorang